adofo a mo schedule Juu TV. And ne bibi e live. E wo Milton Keynes. Me se enyasem kito a festival praise na. Ye nuanom akofa e dia ba Milton Keynes abonten so no. Enyasem kito a. Eye kama papa. Na sabre ye ni ye nua bema nana ansa. Otumfo na ba ko pebam. Ye ni ne wa ha. Program no akoso pa ye fe. Ye say ya obi kan say ye gusu ye do interview side ye person na nsa kasa na de ohun wo program na se no o kana amanfo ehun ya ekoso na nansa ye ma wakọ baba Juu TV so na je mic no na wa de ohun ye no kan bejosu obru ebusua ne adofo amọhwe Juu TV say ene no da nyankopọ hira bebrebe because program yi ye ma we say me kọ adwuma akura me wo say me ba na me beta abusuafo achi na me ba ye no so no me hwe se ne eje start ye na apiedu start ya pc be wie bibia na in fact so ha na wa yinhira because prophet from Musa ba ye ne empire boy ne ade no et said ye we no wo hada ba watch night abebo nyame empire abusade bia de ba nyina me se nyame etia mai and then my Israel, many so aje papa. Obusu next time say bibi say ba na nhyɛ dem bra na ba jiwani be bompaye na nyankopɔn ho sra emra wo so many aje bebrebe na ye nua ba ma oje abala hu pani na ni aje me say anyum no na no I was saying the good wo and I said I was ba men kan twa no seni oje born no in fact program no honestly speaking wafa program nyina wa yama mekoma to meyem say so start here abofra ehunu ade ana na ni age meti nwum na meto me hu de menya me ho in fact mani aso bebrebe bebla ebusia mfa chamina no share more fast bia mfa chamina bia famu enti mesem ni die mu we dem ada ma for fast am bia betwam nti program no in fact mani age ho papa sene de me ka che oje se nyame nhira no ma no ehunu bebrebe no sa ma nwom foforo a betimi dia ba be kanya no ma no inspiration no asa basro because no ma papa wonimu a person de ba bia na kumi kra no se now oba be sai me kra me sa kwato correction kra because of sa offering into because to offering because of nuna material. Oh my god oje nyamisha no adum no nkoso nya sa na fanyo papa bi say koso abra ai enwumre no tame enwuma ntwamu da na nwum ntwamu da na me ni kasa o hanu se o so open masempa na me so pe na asem no sa nwumre no o hwe ne life no emle bi atwam na no ma bia wontimi nya na wotimi aya eye ne fekeke na o de boss anwum no so on the make sure because o so obenyi ebedu ba bi na no ma bia wontimi anya nto de ba mamofra no mo ni aba mo so nto boss anwum in fact tie anwum na mam in fact me dana ma that's already so o de can be Esther can be fa Esther so dem PSA so ba ye no in fact PSA akansem ba ku mienu bia metie no nwom no wo se me fiefo nyina obi enu ho a wo se abrochire da one ne first person oba abrochire na se bi nyame ayesi amana na de no onka chire nyankopon ma so no say na nsa bia wo fu play o se mpaya wo bono kokuo mu pa afi na se PSA si so nyene enne na nyankopon ya na kase ti nyame ma ne ho sra nya kase no mfa no kwa chiri because the mama ye me the program ye me den say wiasefo no ya fa wiase atu atese gospel musicians for ba program enye de enne nyankopon mo nwum papa se ya na fa na yesusu yetimenya ho kaka so na ba hu se obiti kunkuran
Obiso mami say oni nyina wi akire and the gospel for Nyankopon mom wo sa da ne da nyina na me bia yentimi no mmehia say ya emonem God bless you mama me me nwa ba so afa ho me da se oso enko na me ne tete ho papa bra me ba we me ba na maka me bra oh brother dey me who watch it Chewadofo ne enko me ba ni o wa yira me hu no ene ma che no me ba no me cheadofo nyina ka cho me ma me me original mommy Juu ma feel pa me so ma feel me ba no why mu shia ba bia am say Juu babra ha ya be shia why papa bra me ni nko monim ya enkrofo a source our program ya sinema ya di program e bre wo no sa papa we wo ka ho enti me de microphone e ma no na ono so ene ye monkobo na de course no ohun ye ne ne omo so mo a omo so de boa ye ono so nka bibi nche ye na ye hu okay me that's bebre me din ani Augustine Yale me gina ma diaspora insurance ne ya the diaspora funeral cash plan yet say Milton Keynes omo festival of praise no you support the community, you support it sorry. In this you have to say you made the KCSA air coswa into me and now into a day young holding and seeker and BB bedding a beboa because young product and was a boa Ghana for more amanoni and untina and you buy and soon you need to because the program actually has been very successful. Person BB Kakra or BIOTBino. Diaspora insurance near and say your main product needing the diaspora funeral cash plan. Diaspora funeral cash plan a guaranteed acceptance, no medicals. Chrome ha a year in temporary no policies was insurance product no a medical underwriting. I just say on my show GP Munsem were promoting and some more I had the sober Joanna Somanjo by end no a guaranteed acceptance. And then person can say the financial conduct authority and so HRC. So also shall see an HS and Yudma Udino a tumpon because it's been regulated a near one and again product say o cover who our bridge me with me akavo will be so form more Ghana. O company wakavo has in say or Chinibi Pasa Okatina Ghana no Katina Okatina Ghana because ya pase amount for because this is a very, very important product for Ghana for more chroma. Because in Tempino, I almost say will be a free move. After the Omonenam community in Ebre, Omonenam Facebook, GoFundMe, and a Nyome Bebre. Nina Simon Yaudina Ebusiafonu Komono and it's needed diaspora funeral cash plan ABBA. One obituary cover pay from 2,500 minimum to 20,000. Oh, American OTM 20,000 American dollars. So Europa 20,000 euros. Oh, Chrome has a UK 20,000 euros. It's an American a worldwide cover. Baby beer wono. Oh, ye Ghana in Kwandie. Obetu my day. Akavon. Miami Jina from Augustine Yale. Mena me da diaspora insurance. Ghana corridor nano. So person frame na only me doing koma. My number is 07823 422 115. Patron person me sit to be 07823 422 115. Oh, America or Europa. Obetu me the air plus 44 no edin kind do 7823 422 115. But your friend, ni unchuchun koma ni ankava we busu af ama ochina sembi no ntu yan anka ye e haw na esune ayawde bebre within 24 hours ye discani na beto account baby bia opese ye discani kono bia no ye de bema ho nti ni ampesa mechanism so opese oni ye adwuma nso igbo wo ye ankranko wo ye eku school fokuo e ya sorry no opese wo tun safran but your tun safran ye baba ne ababa ye momboy me da se bebre. Oh, any Juu TV, yes, you cool until about you and south from Nama Baba Yamwa. Yeah, Baba Pa, yeah, Baba. You, and you're near Bema, or because was it your Dihomra? Pay angel money transfer. I want also so a into bois, a more than a bois programming. Ain't he say, any pay angel for so a better chinkomo. Ain't he Papa, G Casamone, Nafe also shining.
Yo, Julie Juu, that's it. Just say, anyone, and a bomushi. I shall for ye the Yamiasi, and a Jumedia course waha, Yamiashin, any munyam, Yamiashin, any munyam, and I answer the ANG say, Abrabia Jumedia be saying now. Ma adofo ehia mu eyinyame aye ne yenso yetimi edi yehu jim yenso yetimi buama we bia akoso kama tisene mu nyina munim no ye pay angel money transfer eba ne sikamanie mu champion sikamanie mu your friend is saying Bruce Lee sikamanie mu abofo dia Sikamanie mu Julie Juu champion way dia and say pay angel ba ko pe ya boy amrane say a friend say sikamanie bofo what to muti amayen sanity enti abusiafo o send sika akọ Ghana any other African countries say you were 12 African countries, there were 2 Asia countries. So, and you are now for more India, any Bangladesh, and now Unimobia or India, in Bangladesh, year, you catch almost a pay India money transfer, say, dear, or more money sika, and no one also Muyusu, Nigeria, Kenya, South Africa, Uganda, Cameroon, Benin. Botswana yenina yatia tesia fa ho nyina and I shall phone so am show you USA yeba ba mo am show you Canada mo show you Australia mo show you Europe pay angel money transfer mo download na mo fa money ska nti Julie Juu de so when me say ye free money transfer customer service ye dem ni twam kra ene ye free life insurance ye de small man for abusuafo amu wo fie abusuafo wo fie send you musika ultimate do to free life insurance so na is nipa miensa o enti se bibi ni na ebia ya o ma me yare papa yare o frɛ yen a or that life insurance no so na udi pay angel na money sika kofia once and within the month at least £100 no they qualify ubetimi claim some of you sanity you should pay angel now SN sika e de ko Ghana wo life insurance nipa o de command say o ma mi o papa o na o send sika no command say wo na na o na say o yare a Yankopon fasa ma bi ko peska bi dia to adura so manya line no sanity eno ane say o contact pay angel for a cha mekeke omo de sika no ebe ma na juju ni me asemo e de wo mu ni say yenko na sa dwumadie yedi page alone sika man ne adwumakuo bi ani ho asa free life insurance o mu yebi unya bi wo ba bia I just say pay angel na mama nka de atwa to okay say so pay angel e de akola foforo abedwa so your friend angel communities and no angel communities no say mu ya kuakuo mo pese mo boye party mo beye event o ye event organizer utimi assign up utimi ton ticket wo ho utimi e de mo members nyina timi register na mo collect mo dues ni bibia mutimi organize bibia fa kuo ho bibia fa event ho bibia fa dues ho crowdfunding ABI was some modern to bois na bia obi ho aka ana mo pese mo ye project with ye ni nyina otimi ye wo angel communities so it's no ye www.angelcommunities.org Julie Juu ye that's it yes share the mass yes share the mass nti obi a wo ye party say ade program mo boy pa so ye program bi sa mo go hu pay angel for say the program bi ufre wo ye party wo ye sorry ufre ye beba na ye beba ya te ye da mass be yes ye that's akwantupa for ho me say 1 minute akwantupa na bi nya wo me ne papa no akwantupa Brana fe me ne papa oh boss chief organizer oh chief omo try work o man wa na what match chire wo dia papa bra because ono no me hia time man nti no wo dia wo bra na kasa papa ye ma wakwa baba Juu TV so yo me jemo so na program ye so ni chief organizer wo ba Wembley North ana West London me na me organizer West London okay nti omo West London on ba yi nyina ye me na me do mba da na piedu program yase na mpacho odin ti say ye frame Dr.
Joseph Smith, aka Tofik. AKA Tofik. Yeah. No size. Davida. Me organizing. Bibia. Oh, your wedding, not the bedamia. Organizing, Ubenya Hall, Ubaya de you. Met my bibia, Nipadudu, a baby, and drinks, and whom soon I may organize bibia. Anything, bibia organize it. May you be I was born in it. Met me organize bibia mancrofo. Menyo tekunyo sempoa. I just do for people. Okay, the program you wanna organize it. Men I'm organizing natural fat, Nanki, a Wembley. Na ehono na ya Wembley na ya wona ase you a hope niema boarding tie ko round wa na che horse no na ne boarding enti na Pentecost aso de ye fie ni fie janse da no ye Pentecost dia the oye program no so ye Pentecost enti na je se ye behu area head ye osofo kwaku from pon ye behu no na che se kwai wom na che de to Wembley Hall no a na ha kwa wom ti de ye ne se ye meje na mom nipa wo that northwest no me organize na me de omo aba enti mi gina me ko high coach me am driver ye na me de dom no free northwest London e de omo ba ye Chairman. But modern time be meeting Keynes for your penny pa. Meeting Keynes ha. Your penny papa. In the program no so when I organize there. But Martin Keynes had the Pentecost for the obi enemy. Obi enemy because Pentecost UK have me be munche. And so it's about 28 years in it. And I'm joining Pentecost UK ha. But enche biasa. Enti osofo bra ye jeje ye bo afore e ma ne be bon fire osofo MS apia bra no oye missioner director okruman enyina na ye ne na ye adwuma me telephone number ye 074 11 22 1538 from Dr. Smith aka Tofik mo Wembley. My number is 074 11 22 1538. Na minti achiri bi amiti Wembley. Na tran Wembley for about 28 years. Inti mante modi obi enemy. Yeah, that's it. Nyamisha, you do telephone number to join there. Ye be koswa, ye be sibia no, ye nso ye be fro na. Na ye crowd. Okay, yate, yeah, that's it. Akwantupa. Juu TV and Ogusu channel. Program ya no ye live live bibi e koso live YouTube. Papa ya ma wakwa baba Juu TV so. Juu me da se. Me pacho bo wudi na chire won so bobre ne mutumi ye. Chire amanfo. Pacho ye frame Joel. Na akwentupa policy enti na ye wa hai. Akwentupa asan uhwe edina akwentupa de na akwentupa ayi Ghana form wa akwentuom a omo wo modofo e wo Ghana eni o ma menyo papa omo yere omo nananom ni o Ghana kafra wo abrochiri a enim se wo de ska de etale ho wo abrochiri enim se ska de obotom ti bibisi o Ghana wa na e be fro se ayi me ba o Ghana se ne sente yiye no na se my friend no na se wo na okukwa na obehye date enti ye pese eba ne sa na afi na ebia ku a wo mu wa ha eni wadwuma mu afi na wo twen sika bi asana wakoye yie da bi ye pene sa enti enterprise insurance aye policy aye insurance a ema Ghanaians a omuti abrochire ha enti no sa policy we ni bo nye de fofofo fukra che wo koma do na sa koto fries akodi enti ne de enti ne say bia £10 £20 and £8 e depending is car wo pe wo skado do pe enti ye wo 10,000 Ghana cedis to 70,000 for the starts enti 70,000 first approximately £5,000 for the start but the enti ne say uye obi a wo ha ye ba eni je pa e ba esta PSC ni OJ e ma eni je ye no enti wo ma we ni gina so wo ma we ni ada ho so enti so wo ma we ni so weni da ho
It was idea away eba enkra eba enkra idea ye ntimi enka se emba ya brabum ebeba ba eba or say we make sure say we scatter ho a we dey beye ntino o solution in say akwantupa policy or and also ye Juu ye da wase yo yes da wase bebre akwantupa ya da wase bebre who program this say Oh, it was so cool. when did you bibia ya kama next time bibi sa obesan ba biem nyasa ya da nyame ase mame kafra program no who ni say Ekoyi ankasa. My nsrapa. until next time say program bibi sa Me kwa ne first person amese say VIP oba na mete wo. nyame nshira until dia asam na waka che adofo omo ntimi ama Omo mete ya maka chom so ma mix ni ama bebre. Enti nsira no so ye de ama obi owo fie bia. Enti e beso obi aso. ya da nyame nshira adofo mame ya ma wakwa baba Juu TV na program we ma hu sa amanfo ani age amanfo aba bibi e koso live amanfo hwa ye bonko amanfo hwa ye na me be say me bisa mo say program no say na mo si hu ne fe ene mo ani so age fa ye program ne de ye kama pa ye ni age ama se ade ye nya kranka de se kede bia na e koso nti kama pa ya minister promoters no ene adwontofo ni nyina e pompa se o ma mo nwosra nya kese pa ene media fo mo so sai mo ka ho a kan kwashiri kwa ya minister media fo nyina wona be hwa yes ya minister won nye so mo hware keke na mo mu gidi o meta eche na awrade fe mu bu obua konua ma no mu sa esta PSS so ene adwont yakopon nwosra wo so pa ya minister mo nyina mo aba o ya da se baba o so ka bibi yo bisi the American say UK ha no pressure wa ha depression anxiety enti we na ba be bom no ama obia ne agi I release enkorfo na mo media fo no so mo ma spread ko other places mo ma hu say Ghanaians nso ye wo bibi ye UK ha eye say adwuma nko na tem ja ye ko enti program no ama amanfo ne agi pa I release depression and anxiety nti edi asem na so wa obeka child for say next time omo ntimi ama no afutu obe na ode be ma omo na asem be na obeka kire omo say next time nyame ya adom na program papa bi so eba town say ya omo nso ebetumi eto na ma ababi abeje omo okay ya meka kire omo say from ha no esa pressure wa ha niti anytime bia program bi beba sa no anuanom nya adofo ina ntra say omo beba bi ubebia ubeba be hunua no ubeba be release pressure amama ukofia afi the pressure no akofom say na me sha mo betima ada pa wa nyame so enhira mo nso so chairman ya ba ko pe baba ya ma wakwa baba Juu TV ya na mama na mi hu se odi mo akotene pa na o ya MC ana da bi na o ya de program ni nyina nyame adom me na me organize program ani ya Jamaica na de ko so nyina wa kasa oh adofo no ya Yesu aye ne de ebro agene ne tiase so ade a Milton Keynes fo aye ne no me hu de America edan ya ye ma na Juu TV fo so erade hira omo o ma fa program nyina live me mehwe Juu TV eti so ya ko na so ko hwe ama for subscribe ama hwe de kwa wanya wumpo wa mo wo de mnim so ba ai almost subscribe ai because omo yesa e ma me more vim yes na mami moral yes na boost me immune system na abre nyina mama ho de mama ye program for the abre enti dia asem na wo ka de atwa to kira adofo ya me ka kira adofo no nyina se ewrade boa sa program ya se afi bia ye beye amanyame na Milton Keynes ya ne ye chusu na nesie Yesu ama na afi so no de nyame aye no eho adansidie no aye bebre eti e fa sa program so se wonim Yesu a hwehwe Yesu na enche na Yesu aba ewrade hira pa
Nyame nhyira so. Papa, kafra. Kawede nkaba bome. Papa, program no hu ni se. Mama nyame adom bibi aboko ye de enunyam nyina ma ye nyankopon a waboa ye ama program na ye successful. Wo hwa dance die ni se na Erade ma ne nsa so odwumadie mu a enunyam nyina ye san de ma asafo Erade. Eda PSC Esther ene OJ ene Mr. Minta ene Dan ye do mu nyina se so be se nyame enunyam adofo e ba ye nyina Milton Keynes nyame onhyira mu nyina ye na mu nyina ase ye da se so sis enede me aba obaba PSC ni me hia ne hayo ye ho ache odo ye wo na ti say Yesu nti ye nhyira chese mani aja me hu mani aja program no the way we see ye skills ewo puppet ni so ho no stage no enya sam kito menua na nsen wonyum na wodi aba wonyum ede frititi minim yenya cantata no Ghana cantata no na ne ye but unim we latest one here aba say me cantata ne de foforo beba ye ba yire ye ho asua aboa mankrofo so awura wo mo aso mame enwum no da ye na wo so ye ena nyankopon ma o vision bi na o de tworo nwum no ana se me no mienu nyina odo yewu ena tworo ma wo se to ana se dey mame ka bibi me de mic na ma wo latest ni onwum dada ne bibi a wo bi ene Juu TV ye yi ne live amanfo hwe ye ka bibi cha amanfo ye da Erade asekese pa am se se de wo kan Erade adum PSC enwom mia na me tworo me nwom nyina me ka e de hye Kristo ni munyam mo eye ya seda dwuma ye de ye ne ye nim ba bia ye firiba na Erade aye ya dum oma ye ba bia gina no ye na ye tummo e de ahye Kristo ni munyam e firi mia makoma mu na me de dawurade ase na enya me nso nko nti ye num bebre a na wagye wo hotum yes na se eye wona wonim sabra bom na woni ani da so no na wurade aye bia ma wo no ye na ye tummo e de ase Kristo ni munyam nti menua baabi wose we de me mpaya enso mpesen ka me ka che nyankopon no eno anu aka ni nyina bom aye ne nwom e de ama me no eti me nso so enso mpesen me ka kire wurade eno ena maka e de nam nwontuo mu e de hyire wurade makuma you silence them more than you silence them kume santo nyum ne kakra bi obi wo ho a wo tie nyum a wontie mu west okay so what you say okay nti to nyum kakra makuma sana simo mayeye nyum ni o mi nyankopon adia meni na so na wo ye mami o Erade mo mi mawamo. You silence my enemies. that's right You put a smile on my face, oh. You have answered my prayer, yes. Erade mo hana say odeno. You silence them, yes, you silence them. They don't know how I made it. God, you have answered my prayer, yes. Erade mo wasit dead nio. Why ye nio? You have answered my prayer, yes. Erade mo. Juju. Minia. Aya dear. Nyame hyira wo. We dear. Make Chebia me baka. Mo. Ya twa o de. Wo so ayefe. Nyame hyira wo. Wo so sa ante ni nyame nko wote. Ye da mo asibe.